panyinfo ahye ne se yatum na wo mo mode aso besiesie na afi panyinfo de omani abehwe ehu se bibia ye kama asa na wo besan abia wo mo abie eti no so wa ha na yese ananano mo ne omo afọ omo achem titiru baby abremu nsuo ne fa no wo ma hwe yi a wo na ebesi wo mo so na yese nsuo no ye frɛ ne bremu abena oye oba wayi ne ho adi e de akire kuani bi na wode ama ne se wone nanano mo kasa na ofa kokobọ mo se na mama kwa magalam se e koso wo bremu nsuo no mu a e se no nani abre pa eti so ma hwe nsia no amma sade ne to antwade a ene obekum nananom na wokuani papa no kosi ne so no wokuani wo se empresa kokoso a wahu ayi nsuo no e wone dayem ne nsuo no be frɛ no e wone dayem no ode ne ko nsuo no ho ene ototo attitude nsuo no nsuo no ase no hu nipa bebre ne nananom bia wo mo achem ebotem no bisa say na ade we dia say ne se no se ai sa nipa hu omu nyina no se wan kan kira mo ma hwe anya ama galamse ekoso di say nsuo na said anya ide a ene mi bremu abena meku sankrofo ni nyina eti ayi okuani ne say oba first no wan fa anya asem second wan fa anya 10 no ene wo so nsuo no so na so o hwe ayi gane movie a won se nsuo bi ana abuso aden was so this Iso ni bofu. Ni bofu. I see. Was so this me kasa kire no wanti a. Enye meye wo. Ye meye wo me se ka kire nana no. Kumod. Eni o manfo say me bre mu abra na me kasa yi. All right. So nana no. Eti nana no masumu a eno no achem ahemfo eno no. Afe yeso ko ayawa so West Ogun abato besu aso a ndc amanyoko ne munyo sa na ni nyina ejina se chairman yeso mokoto waba na vice chairman dibia no ema mienu ene boss so eti wo se ka chairman no oho no osan momko rerana na so msan to oba ne bio se ne be ya omu betimi enya vice chairman ne omu se be safinie abato no maso enti amase se pinchen ena atwere ti wo ndc amanyoko no ayawa so West Ogun abato empesua eso. Weekend finder near the to us 1760 or text message line Fabre ni Anjibre ni Timinkin kan Efamao. Criminals dodge jail, use the psychiatric hospital as escape route, and misery all over. 18-year-old widow thrown out of late husband's house. The weekend finder. Also there or there ba I don't know. The weekend finder that wakata also at the same bia babusia for na ne woche mu ana so de abatudwa ene se hu se ye de ekrofobi ti se omo a omo ya che wonu bone enom ne ade ho adwade ne ade omo kokota ye edi omo asem akom na se eduru ho no mu a ye bi se omo asem a na omo toto papa so na yeso nkrofo no madwe hyeda nje tie ye fo omo ko ene doctor kwesi osei wona hu amane eyi psychiatric hospital ne atammo ne ede omo ko ye se omo boa ntro ye nya duomo duru hospital ho a fabu won no mokro no madwane na yese afie nipa be se duenu nko a eno mu yusu ai to aduenu eno mu yusu saade no edi dwane ye ti se minimu a ekwan befa so a obi kogina court no ototo nsa eno ototo ne sam ne papa so akwan befa so betimi di akere se dipa ko no na adwen hyeda nya adwuma na se bi eti san se ye ne ko anu adwane eti eno so wasam e wo hanom afie obayi so yese abaya wadi fie di nwotwe a waware ni kunu afiri mu a ni kunu abusuafo apamo no e de afiri ni kunu ni fie ama sese na ni etu ato ne nsam a ya sade ya ye man baby e drinti sade e koso obi ni kunu na na yire abobra obema bia ni wo a wawu a waware anya ne yire ne kunu da e na oba bia so ni wo a waware a wawu a anya ni kunu ne kunu da Ghana abrewa a wadi 80 years kura wu a yeso we di obi na kunu mmenya sade no mmenya na nye enye eti weekend finder that work at some of the aba. Well, quickly, you better run through the headlines because of time. Daily Guide, Anna Yedebe Twaswan say judge fights Apple report. NDC shares goodies for votes in Talensi by election. Daily Guide, I don't know the Odiaba. And I don't know quickly. Baby or Mokono. Some mammy saw the Kohil for Nini. And they quickly. Quick one. Chama to me others Manchester as they visit Tindana, a community leader in. Okay, so that's it. A member and a number of power. Okay, so Daily Guide and also there or the other. I don't know.
after daily guide will be daily guide so just say this for chenema telling see by election senior na the new system the bokata canoti if we need so no na just say NPP chairman or asante mantamu NPP panyifo ne wo candidate wo mayi wo mo bua yese na na you kwache anu aju you oboyi. The Ghanaian Times and also I say Ghanaian Times cabinet approves $82.4 million for digital migration contract, and man uses a two-force name to defraud. ADB staff declare red bands month, and 5 armed robbers jailed 75 years. The big one, cop one other shot, Galwood Academy owner arrested. And also Asem the Ghanaian Times, the Bokata anyway. The new weekend crusading guide. Accusations, counter-accusations fly as Telensi by-election hots up, and NDC to blow 20 million Ghana cedi on by-election. Telensi youth allege the new weekend crusading guide, and also the the Enquirer. Goil still subsidizes fuel despite marginal increment. The big one, Doomsor crisis not bad after all. Tekpe says Ghana is still a shining star in Africa, and Palmer Buckle tackles parliamentarians as he questions quality of Ghana's political discourse. Another one getting through here says, The Chronicle, banker drowns rescuing wife, newly wedded couple was honeymooning at Boti Falls, and Kojobos is cited for contempt. Mahama condemns politicization of national issues, and Gollywood Romeo kills man, injures cop in road rage. And finally, Daily Graphic, canopy walkway accident at Bunsu, 21 injured. And then the big one, we are making gains, Tekpe declares at Graphic Business Fidelity Bank Forum. And resolve DTT dispute or Star Times, and CSIR threatens strike over its Amasaman land. Daily Graphic, and also there, or the ABBA. And 1760, your text message line, give us further my Edobokata Tifri Semino, Eddie Abro. You could try and read back by a bar. Online stories, Rocket for Darama, Eddie Twasso, Eddie Amo. Rocket for Adarama, online stories, no, Chichi Kakebi, Bomodia CBT Media Bro, but make us Rockman capsules, Anafi rock capsules, rock garlic mixture, Malarok. Rock tonic, rock cool laxative, and we just so kwa opese utwa obetimi enye biato. Rockman capsules na kasa de be ma wa emre e won peme no achino abia na premature ejaculation how low sperm count so hawadwa Rockman capsules abo o kwaso kusufo ni che kumase alaba abu station woni sika fie ne de animhwe enkrai Adenta Panta Junction Madina New Road woni be Anglican asafo fe herbal shop ahodo nyina anafe pharmacy shop ahodo nyina onya aye Rocket enoni bi na wato Rocket Clinic Limited you don't want to say one of the online stores no every Asem Kesee mu and it's about quick one akusua kinkai chronicle see ba chronicle de no arahu somewhere say eyi na no koda ye holiday yi esem siye na ba kun so si wo Boti Falls yilo krobo de ni si o obe be me bi o ye banker o ye adwuma wo bank na woni na yiro mo ware ya bosome miensa nie etiche se ja ware foforo so de unum ne fe ne atetare ne twetwe ne ade ya no so ene ye fe hunyim na holiday ye nko Boti Falls wo na ye so ye ko gie ni kakra ne namfonom ke so muduru ho no mo no ene ensuo mu no oba ne to mu se odware eti be mani gina konkon so hwese na oba ne totototo ne sapagya sa no se ensuo ne de ne ekọ ene onu so frisi mu wo kwa akoyi ne yere ekọ wi ase ensuo de be mani momuko ama make say be mani frim eti kire ne nipa tisi mu no mutibi koyi oba no ti be mani ensuo ne kwara de ne yere enti se kire na yi villages a eben ensuo no ano ho no omo diversity bitimi eto ensuo mu ko ase a hours asa no mu ko hu body no tisabia make some the body no akwakoto ayare sabia ama waku be mana afrimu ni di ayi Selasi deku yeso wadi 36 years oh 36 years young guy etene yire ne de shadin na me o mai me nim sani wura be fi sa ada no a aya ahometesem ha
All right, so this is a sad one. I also say that Asem Kesee bro down for diabetes, down for diabetes mixture, Adaroma, Eddie Asem Kesee bro. Obi TV Eddie Nkomo 0302 211701 up to 4 0302 211701 up to 4. Na intimate Nkomo. Aseda Kesee free. Nimyan for a mensin cratchy, Bema, Sikmo, Dobin Brakwa, Echo Ama, a Badwam crew, no, and we're children, no, Kwame Dean Crawford at Tenka FM, Quaquentry, so at Tenka FM, Abeku Santana, OK FM, Chairman Alote Jacobs, Vice Chairman Wilberforce, Honorable Aquinas Stavia, Regional Minister Central Region, Honorable Queen Star Pukuya Sawyer, Deputy Regional Minister Central Region, Honorable Georgina Nkrumah Samson Ahiano, NDC Regional Secretary, Honorable Kranchi Sechibia, Honorable Light Kumsin, Honorable Kwabna Nomafo, Honorable Kofi Blankson, Honorable Edu Mensa, Honorable Ibrahim Kweku Dawson, Honorable Samuel Opon, Dr. Esiedu St. Andrews, Asen North MP, Esikuma Odobin Brakwa, Honorable Kwabna Fosu, Ene Busuafo Dodoni na Mobetai, Honorable Adom Botwe echi ose odamase brand new abada from Mobetai echi. Akuja Mamechia Albert or Abuja. Okay. Your friend AB. Rise Day or Shayano Paint Mechiano. And I me pacho name top year, so one kind. Top year a day fabric nemaye, GTP news and I fee for Fally clothing. I watermark committee 8. Almost Ejuja me to my phone number to be star you there. 0243 127740 0243 127740. Now for Fally clothing or me Ejuja. Danfujai Betes, Danfujai mixture under Danfujai herbal products. One of Daruma and I did a year Asem Kesee. Niama, good morning. I want to say, well, yes, ni yet you. Ni yet you. Oh, say, Ghana, Hanu, a Probiani, Miss Mamre. Into the identity for Quenu, a year drosso, and I a hon amamre ewo. Almost say a amamre. Now, do you see a drosso no more? Yeah, mamre. Into chief, no, the Pakusu a chief. Into a chief, no, so almost I have a friend say, oh no, the ordinary crew. No, see, Namabrani, Musumuti, baby, Namusi, a draw. Now, you're trying to okay, yes, sir, that's CP. 0302211701 up to 4 for also agenture Ebre, the Chirobo person, so Magana, the China, Eti, Ebre, and because the Danfujai Betes, Usisi Oya, Oyama team, Kokwefu, Uti Oya, Wakuma Boperia, a Bona is a how if you're Danfujai mixture, O Jones also think a year pass a chon, and I say, O depo dunya bunyabi at all honum and crying. The Nabuachi Okaishi drug lane, Kingswalk Okaishi drug lane, Kumasi Freddy Mensa, and Kolinak, Takra the A Mensa Market Circle, Bogoso, Unique Herbs and more, Takwa, Owas, Ebidrufi, Sunyane Smart Herbal, Sunyane Mosaic Pharmacy, and a Green Light Pharmacy, Obuasi Smart Herbal, and our face help us only one casa, Dr. Asnot, and a Mama Ruby Fred 020 7872 155 and 0246 493230. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, so yeah, to us on my main count say 1760 your text message line. If I bring now intimate Jebre, intimate NK and farm out 0302 211701 up to 4. Also far Wajun Chebre, Joada Bepi Menefiade, and Sema Hodua Akoso. Also, the also say, Opesa Chewajon, the Opesa Oka Ewa Biana. Fabre, Native Jebre, na Yankin Canina, and Fa and Mom. I say good morning. I'm to say good morning. Am I now also want to say I'm here with the choir. I'm not Boko. You ready a chairman, Kusias, Mammy. Now, my chairman Zito, I was saying, and the chairman, I'm a sister of a party boy, you my pane, the DC, Itaquase, Aka. Now, my Nipa desperate. As I did before front, na say, Union, na to non 1 year city or 60 beer. And I say, more Juma dear, so your friends a pampas. So I want to make a say you now, Tianin, some man, no kind of pampas. Now, said it. And fact, because
Kristo ni pa na ubekwa ko dia ho no aka say yemfa de de be ma cancer ne yemfa de ma nyame dia hey eti tumi a wo fe de bugana fo kwase anti ana wo ye sa ne ma wi mesre MPP fo na mesre na nado we dis uncle fo we ye be bi omde be ko no Honorable Asiedu da che o te Honorable Asiedu papa opetumi a na ka se tumi o pe de bugana fo kwase oh no me say pampa so me say how then do you jump into a conclusion say opetumi de bugana fo kwase Mate, what correct. Okay, so that's it. That's it. Good morning. Upon to say. What's your first? Hello. Hello. Good morning. Yes, I'm good morning. Yami Adom Boko. I'm Pacho. This is so many competition that I come up on what you see. But you will be a cat. Hey. Wait, necessary call the mother. Bibia King. Mo na mo de radio in TV. Bibia King. We as America. Who you know so they are about kind of 2 is atuma kwa blah 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 blah. Please. Ko nya na be kan oni baby a ya ji obi assassin as enye mra kwama. Go and report to the right authorities. Pacho. Bye bye. 0302 21170 up to 4. Mo nya isa pettiness no obi yi kakaya mo zam dia obo ko no ase nipa na ewi na ye 0302 21170 up to 4 pacho oni yankasa na osofo adwenche ba yankasa be kekasa obi age obi ge obi age obi asas please obi a okwati mre bia no report to the needed agencies. Benito, good morning. Apom to say hello Benito, good morning. Apom to say good morning. Bibia bako. Oso apom ye de. Na Adom bako. Ya o mani mami mpata ko nyasa na nche wa chifu nyina ma yo fu nyina na mbapa o kwam na ze fa na transport usu. Your friend say Your friend say fa na transport usu. Okay. Oso o se nda wa fa ma nganjo so chiao. O mani e be di pa se ye ko toba na we se we Kristo ni na we wa fam na ma na. Ye be toba mo de ko ndi e bi before de ko don't say the battle is the Lord. And then ko toba na omako jomo and omoje yi asa ma for say amambre bi no mudi so and the next say which means say my desperate for say omoje win election no but I'm telling you say the situation is not necessarily a woman no any people in the boom adia is really don't mama our boy ma ho and the for now no dey don't deal for NDC so mo to ma kra why am that say well my messenger was akosia nkroma wa man so ne nka say Nkroma ye mo akwaba. Yeah, mama, apom to say. Awurade Adom na wo so e. You me free bogos. Me pa cho yo yenti o. Na ho ya pa. Ada pede ya damase. Amai bia no komu a yo mu amamwe. Ati se wo ko ohine nimu a oyu mpaboa. Nti se wo yu mpaboa ano nche se wo ye Kristo ni nti no ebia wasom nipa no ananse wasom amamre so what I say nti edu ba bia ya momaya nti ni me bia se as a politicians nko an mo bia na akwa bisi ye pese ye use propaganda kasa bi ni subi ni ade asepotaje nkofo ya nyanya sa because o mampanyini obetimi akwa hinfi okwa hinfi ne kaso onwuru ni shuwa ano chese okobo somso dabi nti nyina ne me bo ahom yanti ase hu se ya wa mamre wo nti so obi fulu amamra no chese watomra nti oda mo Sumnyame ya mo akwaba yenia bibia e boko de na no nfa ntie ka so ko mo fa ma de peyin wo Cape Coast IDD ni wa no mbo ado bo wona wo IDD school no so ochia o ma hin papa na ohun na che mami mo ko ma samuda tisi anu ye sha oman Ghana na esi watecho wa pansania endi sabana wa ma oman Ghana atecho wa pansamba nti se mu ba teni balo na ma bo anu na ne nso na efi ni ho a no che se endi saban mo nso wa ma ne nso na efi ho tisi ba election wo ko wa kaye chema untu bi na asofi mata eko de biara yento ibu yento mempeyinfo enwa tisi amu aba endi se kikade yen abosom de ne yeko
na NDC wo so abosoma NDC wo so abosoma ene wo baka ken NPP fu de enye yakọ bosom da na de ye ka sacrifice na sacrifice na wana na odeba asase do na wana na all the sacrifice na nyim she mama nka ka ni cho what yemfo bu yemfo mempeyimfo ehwe abakọ sema NDC mumpeyimfo NDC na wotu mu dizi asofo atampo papa mensa la danka Williams na ni menso tabe na asofo NDC na Solomon Kansa wo sha na hoba ni yakọ akaye adult da na se ibu ezeme peyimfo ni ye amanze yedama na nanuma onu chede ye kwedudo masa wo me mbu peyimfo NDC aba wa magana fo ye be wo manimu all right akusa ban ye person okasa yo ban ye mpacho ye mo akọ aba yo majia o mahen ne akusia ya joso yo na mafaso achia odunya kokko mama no MP odo mahen kro mo central be chen be yo mam media sem to woni mre bi atwam no see odo mahen ya portrait e wa ha yeah poultry business hello yeah kwasem yeah ye be send this for se omu ebelusu election 2016 abamu bia e koso enya ubelusu election e so timi NDC belusu election because I started and he be to petrol 1 gallon be petrol kudu amamu enye na ke ye by election na abamu mpamfo nyina kogutalenzi na se tama untumi ene bona aka e ko ohia nanse na nko mo aro mo ho abone be ne wum aye ne bi be ka se omu pe Ghana fo bomu kwase nti mampani John Mahama ono su bu Ghana fo kwase ana okay so you pass that politics in me no free me ne nti me fe no me ho no free akosia ashavin osunyane otechia no na ote nka ache ba owoso obeso no kasa achame ya kwa aba akosia ediseni o erani adom bibia heboko na nso nyame no mpa bo me ho ye pa so die nyame adom anapa die onyunya ma hene kobna santi mo efe nyame afisi mo yemudi kacho ma hene se na damfu ni bibia rapti tunya na oso ochia no yo waje no so ana bo erikopoku oni debiti jesse samwaje omunyina buka disi na ba tiemfa ni ko talensi nyewe ona bu Kofi Adams oni haja Joyce Mama Zainab ne Abubakar Sidi amo hwa mu dindindin yakopon ko minia ye be se Ghana fo binom ye o hwe de chama untumi ni binom ya Ashanti region crazy ho ya antite binom ma binom kosu anamiri no mbubo mu bubo dua edi no wonder so nipa da se ni be kwa akọworo no ho so tebi o konyo so konyo what is obi kwa solid dem akwa akọworo no da a bible be kra na kire sa nti ye be se ye nwa no MPP for sa no ma bi se no it's neither here nor there and that's what is sika e koso you say running mate ba o mia na mo a wo chiche so what is about me akwa ko ye nsuo ndo a sika dutudo mati de koso talency and the best be no no me koso e se mo me ye ka no ya one opposition be ko ye prime school first king kwa no mo che dollars no mo che motos no mo che cars no mo che and this and that be ko talency ye who opposition cheska o no ma esa mo me nyina ye so ni so me kwacha se who opposition ponie and then I said to presidential bank sika no mo ye ka se na ma me ye se mama okay say record I don't know but obia se bia baby anipa ni free asem no amana ya ho Ghana nkasa ayere free bia anipa ni gina no all praise match upon say o ma me jo so no ma en wapo mboko de akakra egusu ya pem so da nyame ase chi akoso ma me bacha ma jo so akoso ya mete on ka che ai me sho akohoma ne ma akohoma ma o de bia o de wanu fafa na yi ne ye dia no to hu ne ko ba se aso de ma o de bia na kosia na o te say na me de be ba akohoma so ma so do so o de wanu ato ba so de gufu mo akohoma ma ye ne ma me just say na akosia na akohoma ba na so mo nkade o se akohoma ba ma ya me third person ana mo so be kasakra me so fotie me ka se bi kire no me so fotie me so fotie wa o hwe me eti ka be ka se bi kire o wati ano pe me to me hwiti di akra okay all appreciate you okay nyame ni pa o kurumo a you are prophet our that divine power ministry nyame namba pa ne so ya nwa adwuma wa libo kurumo apa nyame hia ta odifo no
Obai the say the na mo egu apaso e na ye ho. Na 7 periods a obeka ya 2000 no a omampanyi kufo eba abem no. Na MPP for wo slogan bi ana ombo. Awurade kasa. Saa no mo de ko ran so pa na de bia no. Omampanyi ko ba bia no mo di saa no na ko Awurade kasa. Na Ghana fo nyina jitu say the MPP for the Awurade kasa eba no. Ebe tonkofo bi akoma so. Ampa nkofo so ko sala akoto ba omampanyi kufo a ama no be ye omampanyi ni. Na ba ne sei ana na akufo ado enko abefa afa bele no. Sei o hwa adani adutuo ene saa eurukasem ene ewo MPP mu. Oman MPP o mo song pa akese pa ya Central Region. Obi eni say Central Region de ho na MPP o mu tishe. Ene MPP party na nkasa no. Sebe o mu tishe ni oda party nanim o Central Region ye chema wuntumi. Chema wuntumi ena say o hwe TV so hwe majola adumola ya. Papa ya bono hu nyina naked o tibosmani ma sebe brothers are all fle se sabu mo enye na juma Mina bi ko Well, Jan, who naked, the Tibusumani move from Boston. Oh, I was off for run about I was off my chair. Now, what about very jazzy? And a very mamma Bojafunya action. Yeah, so. The one crew, Mexia and Opay, Mexia on a bow, Koku, Admamen, and Pick Papa, or Bona fighting number one, only on a bow, Koku, Admamen, Papa. But to answer about command, I say, we won't catch a camera to me. I go on home, echo, or you know, one moment. And you was no call you now. Can I Ghana? I need probably head and to cry. I know we say we out to Ghana now to cry, but you want to cry. We are fine to cry. Na quality man fee na quality and fee we are the over one pabwa ukwa da and if you be brave one my fa and pabwa ngum na say when you our two or men why any man say wo ba me hono ma wo ho a de be boni na nipa na when you see na ye ka Ghana ate no ma wo mu asofo fo pa akomuni NDG fo David that's it. Hey, na mo so die ni. No pay die. Am afọ aye ward. Tell us you go 1 seat. Ya tumi on the 7th, right? Ya tumi kra na emunto. Ya dey asemu ni. No go so ya no control. Dey na monje. Kakari marching. Kakari marching. Yenia Omahin. Saying. Yenia Omahin, Mamma in check a check for Mamma, lawyer Michael Atadazi, our kept coach. Also, Papa, and Fagbara as no call, kept coach out. Omahin, Moko Masamba, and talent by election, MPP Yerukoya. I saw the NDC is awaiting why I'm putting maybe or money Ghana ma. And can we hear the overpacker the fertilizers no need to can on your fast screen. If you Ghana for the seven people, woman and gin there. Teacher, I buy a Yakoyako to what talency, NDC are Abba benefiting million or NDC are banning server. Come as a way good talency. Mama me na papa no na me akontafo me bi so one day NDC aba no badi aba for so me yen won no talent wo si sara ye ka so no echefu mo na so bi so kakare ni bi jare enu eya cheche no mo bi nso no one city be di city en ende because ya papa okay na branche patro edu twa to kra na branche macha pop ti sen o ma hene nyankopon adom me ho odin papa kama ene de metimi se oni no kra ne jawo ho odi aba o ma hene eya chia mi amadam for so akọware aba no eya chia no ma me Matias na Alfred so obekọ akọware no so chia no ma me pa Matias
Oma hene eye mi ankasa me boss SS wa habo ya assembly ma wanti ono so ojiawo e be to abama no na alaji mama omu nyina e cham ba adam so wanti municipal assembly na me study so masa Sunday no etio chamo yo oma hene me kwase mpa se e Ghana ha mesra ye nyina e se Ghana fo won se MPP fo nimdie bebre omu di ba bu man no NDC fo so nimdie bebre omu di bu man no ye nyina ye nkambom ni embu Ghana man na Ghana nkoso ni nya se ene we mu twi we so twi nyanko pesa ye nyina e kabom ni ebu Ghana man Ghana ma be yi ye ho beto ye am sudua ba Ghana am obi an wato no man hene me da se yes we da se pi ye di sia na sakusia Elias Watamale Elias say our chairman Wunti was bare-chested as demands for visiting a traditional ruler of Telensi and NDC say waiting. How does the NDC sing so loud about it? Solve the sickness of the ailing economy. How does that stabilizes the skyrocketing of utility prices? When will the government concentrate on our lot rather than being diversionary and petty? Eliasu or Tamale Anna Ode Ewe and also Abraham. Okay, so a lot of your text messages about Mejebre Nama Kenkani na the amount. Mekaus Wisha Akusia were Fisem Ebrano Kuno Abo, the Messa Kwaba, Bra Wala Sebano. Na me no betra se pense ensemo diasu broni diasu mansin krachi diasu DC adopei ya chasa no mfe no diasu broni ado kokko die kokko tum etutu se broni e de siba mesika meji braba asinfo si meji braba meji braba e chia no pay no no nso ni fa ne mo ni bia na okay all right so you see Akosi Asafo Akentimpo ana ọma yẹn ni kwamina santi ebe se share ewe cho yakwa ba